mi uhud farubada tibe fulum mi farubada evvaruge ajru beenunto rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurafani manittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban iman kama ko ajran ede haluga muslimuge janaza ga baavir wejje kamuga waanama wa kana mahu hatta yusalla alaiha ade mayita ga macha kashnamadu koddi fikamuga waanama wa yafruga min dafniha adi e mayita walude wenden ekamuga baavir wejje kamuga waanama fa innahu yarji'u min al ajri bi qiratayn emihaku embri dani de qiratuge ajru libigene kullu qiratin misla jabal uhud nasum bayan kurafani komme qirataki ei uhud farbada waruge ajre ade mi uhud farbade ki mi eha bodu 7 kilometer digu minuga hunna eha bodu farbade ka waruga mi uhud farbade evvaruge ajru algon mennal ebe libigen ade muslime marwa hindu muslima taka kashnamadu koddi adi walude wende ekamuga baaruji kamuga wanama efa rasul sam bayan kurafani waman salla alaiha thumma yarji kana lahu min al ajri misla uhud e mayita taka kashnamadu koddinuma fahuga embri atweji kamuga wanama maneki hama ekani kashnamadu ekani kolledin kamuga wes kana lahu min al ajri misla uhud farbade aywaruge ajru e balibigen ade henka walgon men hama ekani kashnamadu go baari kamuga wes uhud farbade aywaruge ajru e balibe kashnamadu go baari wallewinden baari kamuga wanama de uhud farbade aywaruge ajru walgon men libigen ade hama yak walgon men dannawi kamaki muslimak marwum emihege kashukama kemiga kankamuga baari bumaki ei em muslima kane muslima kattaka ada kodde enje hagguta hutere nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafa kamekam haqqul muslimi ala al muslimi khamsun rasul hadis kurafani em muslima kane muslima kattaka ada kodde enje fas kameve ege tene ekkama kekale fan bayan kodde wafani wattiba'ul janaiz janaza ga baaveribume muslima ko marwima emihege kashukama kemiga kankamuga baaveribume